روج باش سردانا سروک هرما کردستان بو ترکی گلک ریاکشن درخستن ریاکشن در آگاهاندنا کردستانی دا دیا ترکی دا و دیا جهانی دا گلک هزو دزگهین کردستانی نرینن جور درباره وی سردانه دا و نرخاندن جیرا کرن لسویده گلک کسایتین گرینگ و دزگه هنه دخوازن نرین وانجی درک و پیش اکرانه و نهاب مره سیاستمدار و نویسکار کرد مراد جوان میوانه دخوازه چند بوچینان درباره وی سردانه دا بیجه کاک مراد بخیر هاتی بگشتی نرین تل سر وی سردانه چی بو؟ يعني افسردانك تاريخيه براستي جبو كردا وجبو بيوندين هرما كردستاني وتركيا دسبيكا قال جرينجا دو ايرو مبخوجي قافا يعني فيس بي ازرابوم يعني مقو يعني وكي بدروج وكي روج هلي تاريخ كردستاني ده يعني دورك جرينجا عنها الرجلات نافين بيرين جلك جرينج وبالكيش تي دبنكو بيونديا وان جلك جنيزيك بقدر كردا وجريدايه هل بتفجر كرديج دي تاريخ خود جرا بيشي قربيه قشبيه بفي بلنده ياخو كرد عنها قاف بقاف دبن خدان رولكا جلك جرينج و روج بیا و هاتیه که دوی کرد رولا خواب بلیزن و زانبن چی گاوا باویجن بکره گاوا باویجن استنگیل هم بری وان چنه چوا کارن استنگیل بر خو راکن بفي معناه يعني برالي معناه كافي سرداني هيكو قالك سركفتي بو ازهيفي دكم يعني باورجي دكم كود روژن پیش تکوشینا کردستانی ده و تاثیر اوی باشتر خویاب و هجایی نوی هی باشتر در کمن بر چاوا يعني یک جه پشتگیرین مزن یه دوزا کرد اسماعیل باشکجی دبیجه داویا 100 سالا بیستان و دسپیکا 100 سالا بیست و یکان سردما کردانه تیجی لگل و بچونه یعنی اف سردان دکوه و چارچوبه و نقشه يعني القلب بوچونه ما حتى يعني من بري 15 سالا قاوا 2000 دست بكر سالا 2000 جبر روشة دنيا تكنيكية كو تشيبو كو دنيا ودبه حدود هيدي برابوني ودچن او نتوى پرستيا كو ملتك بندستيه لهمي هيزو نتوى جروبن اتنيكي ديني مذهبي ايه ناف ولاتي خو بكن هر كو در ريل بروان تنگ دبا قاوا من او كرت يعني قالك مقاله مجي هنا دسبيكا ساله مغوتيه كو 100 سالا 21 و 100 سالا كردان به معنی چونکه ملت کردجی ملتکی هری مظلومه ملتکی 4 پرچات یا پرچه کرن ملتکی بیهاوی بیه کو وقتکی روج رشو تاریترین جیایا کو نه دوستک نه او کو رحمتي ملا مصطفى سروكي كرداي نتوي مصطفى برزاني تقول جبلي جاي كردا تو دوست كردا نمانه ليه يعني بتسال سالا بستيكي دوره كانو هاتكو يعني هم رولا كردا دركت ميداني هم دوست كردا تشيبون هم يعني دجمنه كردا جهات وين نختك مجمور بان بحبونا كردا بمافي كردا بقوتا كردا اعترافي بكن وببينكو بي شارع سريا برسا كردي مساله شارع سرنابه لو ماجي يعني ماموستا اسماعيل باشيكشي وقالك سياسه مداري ماجي كويرو بحثا بيا كتكن اجيبو يرما يعني 6 سال 21 دوره كاو هاي بدورو هاي طبي هلبت على قايب وهي ما اللي قام ملتك برولا خو نليزه هاي رولا خو تنبه فرق نكك او دوره كو كتي انا بحث دوره تكنيكي دوره زانينه دوره جلوباليه اگر ما هاي تنبه وام نکار بن جوی دوره خو جوی رو و وان امکانیت کو پیدا ببن ام نکار بن بلیز جمرم نکار به رول بلیز يعني کار هر وره وبچه ام خویده بمینن لیرو ام ببینن کو يعني كرد نوكا برينا يرو هي برتر شيارن هيرو هي هايج مسألة هنا وزانكو يعني دورة كشوايا لو ماجي يعني رولا كردا شيار بونا وان قوتا وان تيكو شينا وان بدلا كو ددنج بو في مسألة دي مرف تيخ مسألة نكو تاني في دمو دوراني افيا كان يعني دمو دورانات ياما ماجي هايج في دمو دوراني هي هل بت يعني نجي اقواس ام بيجن هركس بالتمام هايج في مسألة هي هنك
فرقيتي هنا مثلا برشبوني تسير المادكة مثلا فرقيتين سياسي جديد لكم مثلا أموي بكن وقت دولة مندي ودستي خو بدن هفدو جانا ركابرين كوكارن زراري بدن روشة استراتيجيكا كرداني بقى تكتيكيا خدمتها في يا وي آلي بك أما استراتيجيكا رزربة تشتي وهاجي هنا لأما سردانا دو سروک برزانی کو بو ترکیه کر هم جالی پیوندین هرما کردستانی و کردان همی هفکاری و اتفاقا لگل ترکیه هم جی السريا كردان يعني ايرو من باش تعقيب كر سروك كردستاني شو سردانا شارداريا آمد ديار بكري بريز عثمان بايدن پیشوازی لکر به گرمی و دلخوشیگا گلک مزن و سروک بارزانی جی گلک خوش بو به سردانا خوی و دری جوینا کا ساعت کی زدتر با نيز ساعت و نیو کی بو گلک پرسگریگن کردا هاتن خبردان د درکتنی جی چاپمنی جی هم بايدن مر بخير هاتنه کا گل گرم جبو سروک بارزانی کر هم جی بارزانی دا خفتنا خوده يعني وي خوشوستيا خو خوش ديفيا خويا جبو ديار بكري آمده جبو كردستان باكور نشان دا هم جي دور دا نشان كو قوت يعني ما بسكريكين كردا لقال ولات الجيران ما اخافتي ما ام سلوي اساسين كو ايرو روشه هري مهم اوي كو ام زانن كو امكان بسكريك خو دريا چار اشتي ده بديالوج چار اثر بكن لبري هر تشتي قو ما خبر دا كو ام چوا كاربن اتفاق كردا آوا بکن یعنی te behsa ittifaqa Kurdan kir bibûre duwarê stratejî de ev serdanahan çi qasîdkarê xizmete nêzikbûna gotina Kurd bike giştî gelek ara xizmetê bike çünkü yani her ku diyalog di nava Kurda de hebe seredan hebe li hev rûnên bi hev bişêwirin û diyalog berdewam be êriyekê bibînin lê ku yani diyalog qut bibe bi ser hev de neçin û neyên هركس رولا خو ناليزا بهافرا بشاف نشيورن خرابتر ببا لو ماجي يعني قيمتها كويه مزن هي وتسيلها كم مزن بك كوجن هذا ام دبينين يعني دنافا كردستان كردين كردستان باكوردا بتوايل تركيا كو يعني تركيا محتاجه اشتيه سونزا كان صال شرچه بون يعني اري كرداج قال خوينا خو داما يعني اولادين تركاجي هاتن كشتن دي بافي وانجي اوكام جرينجيا كم مزن هيفيا كم مزن لفيدنيرن جيرو ده يعني او هيفين كود بخشين درايا كردي ده لتركيا تسير اخوا دس بكريه نشان ده يعني جيرو ده بالكم هر كاره برتر نشان بده hinek aliyan diyar dikir ku aliyekî bazirganî jî divê serdanê de hêlê gelek çavdêrên siyasî ê ku vê meselê dişopînin dibêjin di dîlegasyon û şanda ku Serok Barzanî pê hate Tirkiye çi wezîrê tê de nebûn tenê serdan siyasî bû ji bo ku bi derecayekê xizmeta pêvajoya aştî bike wê çawa xizmeta pêvajoya aştî bike يعني جارك دبي مرف جوين و ديالوج و هفكاري جبو بازرگانی ندا علیکی یعنی بازرگانی یا دنابرا دولت آنده دنابرا هرما کردستان و دولت اندن ده معنى يعني افاكرنا قاف بقاف ملتي كرده تبلي مؤسسه ودزقه ودوله اخوه يعني هبونا اخوه حتى ابدي افادك يعني ابي معنى مهمه ليه يعني هلبت يعني اجي لقلوي فكري يعني الدرجه بيشيده ناوك بازرگاني دفي جوين ده هات خبردان بازرگاني الان قد كاره به خبردان هيئتين دنيا بسبور خبر بدن ليه يعني الدرجه سرکاتيه مزنده يعني برپرسی درجه یکی ترکیه و یک هرما کردستان گاواتین با هف مسئله گرینگی آنا یک جه مثلا پروسسا آشتی اکل ترکیه هیا تدی یعنی اف 11 مهن شرط یا راوستان فکشن هدر که چی بو هنه گاوین دموکراتیک جابال حکومت و هاتن آفن هر چندی گلک شرموکینه گلک کیمن گلک قصجی لاما گاوا مرل ترکیه بنیره تاریخ ترکیه بنیره مهمن افانا هاتو نختيكو افان دمي داويه ام دبين تيد قالوا ايه راوسته قالوا ايه خراب قالوا اوبا اف جاركي دانشانك يعني درجه اولي ده دروجه ده اف مساله هيك يعني بروسيسا اشيتي تكنيتشه و بروسيسا اشي قشتر ببا قلت بردوام بك يعني بفيجفيني هم يعني جوینا سروک بارزانی اللي قال رجب طيب سروک وزير تركي رجب طيب اردوغان هم سردانا ويا شارداريا دياربكر دان نشاندان كو هرما كردستاني سروكاتيا وي قال لك جرينجيد ده في اشتي في بروسيس بهر اواي بشكريا ويدك
و گاوا طرف يعني به هر دو طرفا جی ناکه يعني بشرط که هر دو طرف جوی مسئله راضی بن و هر آوا دستکی بده از باور دکم يعني دقلك وران دج هاتیه لفکرین کو يعني جبو و پروسس به بردام کن گشتر به يعني چی لازم جبه کرن چونکی نواله یک سرک وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان دو جارا پیشی دا خفتنا خود بحثا والابونا زندانان کر بحث داکتنا جی شاخ چک دارن کو فکرن ولاتی خو یعنی معنا خو یعنی وی پروسس بدن بردوام کرن انسانی کو درکتین جیاج بو ارمانجا کی ارمانجا آزادی او اذا محتاج نمینین کو چک راگرن و چک دستی خود بله او فکرن مال خو جالدنی انسانی کو به هزار انسان زندان دن ها لباکور او جوی بین بردان اجا طبی کنگی به بردان کنگی نه مسئله کادنه او بازاری هنه تکلی هنه جانوی پاش دهره پیش دهره اما لیویا هیویا که مزنتر ده کو اف پروسس دوام بکن د وا سردان خود یه سرک برزانی به هیزن کردستانی را لباکور اشارت دهات که به همو هیزن سیاسی ایکو دیروکی دناف کردستان باکور دیان باکور کردستان دهنه به گیشان رارونه ده که بده خویا گرن یعنی کمانی هنه کس دبیجن که بده خویا گرن که به یک رنگی به یک حزبی به یک ایدئولوژی پرسا کردی چاره سر نابه يعني شخوا چاره سر نابه يعني لهمو پرچین کردستانه پارتیین جدا هنه پارتیین کردانه رخستنیوان هنه گروبین جواکی هنه کرد هنه نه کرد هنه بیشتر جالی دینی ده مره گروبین جواکی جدا هنه يعني چوال هرما کردستان اف جداتی هیئت قبول کردن ایرو پارلمانتو هیا پر پارتیتی هیا پارتیین کرد و نه کرد مسلمان و نه مسلمان همی تین قبول کردن همو شرعیت آوان هیا قال لك تبعيه كياني لكرسانا باكورجي لروجافاجي لروجلاتجي اف بيديتن بي قبول كرن يعني هلبت يعني بارزاني هريما كردستان تشتيقو جبو پرچه خود خوازه ويجبو باكورجي وروجافاجي روجلاتجي بخوازه وهناك اگر بخوازن يعني بس تاكه كسيه يجب تاكه بارتيتيه يجب تاكه حكمرانيه بخواد کردستان شخو نامشه يعني خطر دور برزانی شخو قبول نکه يعني هرما کردستانی قبول نکه کرد دموکرات آزادی خواست وی قبول نکن لی اف خطر کاره اوی دوره کردی ما بحث کردم دورانک هاتیه که 100 بیست و یکی قال لك درفت درکتنه بر ملت کرد جاوا او سر حشكيه او حشكتيها بكاره كرد قال لك درفتين كو ايرو كاره بدس كارش دس بفن يعني اوي خطري دي ريل بروي بقتن نكو يعني دلخوازي من دلخوازيه شيء که مراد ام بخوازن نخوازن ام بشکن جوی دنیا مزن بکرتی تشوپاند ریاکسیون دنیای سروی سردانی چی بون؟ راكسون الدنيا قاسي كاد بينم باشن يعني جارك تركيا بسرانسري خو يعني بتشابو راستي خو الدولتي وين دولتي يعني جرينجيا كما زندان في افي كون رخنا دجرينجي جرينجي دن ام دبينيج يعني كون رخنا دجرين مسمها بينا نجات برستن ام بتشابو راستي كماليستن انا دكيج اللي درايا قشتي ده جبال رايا قشتيا تركيا ويعني مسلماني وان دينداري وان شابوراستي وان ميديا مركزي بارتي مركزي قيمتها كما زنداني ويعني ديتنكو يعني افكار رولكا باش بليزه دولتين جيران تشتي ازانم يعني مساجين هم سروك هرمي هم سروك وزير بفان جيفينا وفي هفكاري اشكرا كركو يعني او اشيتي لقال نكو يعني ام بيجن هاتنا ودري كامبانيا كي كامبك اللي هم بر دولة كادن يا درا كادن تشيكن او البي كي نكو المنطقه اشتي به همي يعني چونكي بارزاني مثلا پر اشكرا جو يعني جو ام دستي اشتي دراجي براي خوي ترك براي خوي عرب وبراي خوي فارس تكن يعني ما في مناس كن ام بهفرا دنافا اشتي وازادي بهفرا بجين ام جبوي كارتكن لاوروبا يجي قات تشتكو ادبينم يعني دنگا كما زن فندجي يعني ميديا بحثاويت كجرينجيه كده و بوزيتيف بحثاويت كوي رولكا باش بليزه يعني چونكي ام زان د مسئله سوريه د مسئله او بهارك روجلات انا بدك هاد بحث كرن تركيا رولكا جرين دليزه اللي اما تركيا بسري خو جافا رول دليزه هنا جافين اوروبا امريكا
دنیا جه نرازی بون جی هاتن آویتن که یعنی اوی دلیوان ترساند لگاوا کرد کهون ناو مسئله و کاکتوره کی من چه کردی روجاوا بن یا هریما کردستان به سروکاتیا هریما کردستان و برز مسعود بارزانی به اف پرتر دلیوان آرام دکه که یعنی مسئله ای بر باشتر و هری معقولتر راسونلتر بر ورد هر نکو یعنی خطرین مزن بخوره بینه gelekî spas ji siyasetmedar û nivîskar Murad Ciwan re ku tu beşdarî vê reportajê bûyî. Em niha jî biçin ku çend bîr û boçûnên din ji dezgeh û kesayetiyên Kurdistanî wergirin. Anha jî me re karmendê Radyo Aştî li Stockholm berêz Hacî Kardoxê kek Hacî tu bi xêr hatî wek rojnamevan tu çawa vê serdanê dişopînî? Belê eger mirov berê xwe bide kê wek serok eşîrekî ku berê digotin serok eşîr û niha jî wek serokê Herêma Kurdistanê fermî bête evkirinê dawetkirin bo Tirkiyê pêşkeftinekî gelek mezin e ya jî serkeftinekî mezin e. Lê her kes vê seredanê bi awakî şirove dike ê ku li gelin kêfa wan tê ê ku li dijin bi awakî neserkeftî ew dikin ev jî biya cê min gengeşê di nav miletê Kurd e. Bes tiştê mihîm ew e ku mirov dibîne yanî Tirkiye dixwaze peywendiyê xwe di gel Başûrê Kurdistanê di gel Kurda çareser bike. Polîtîkeka dewleta Tirkiye ew biye hemî cara di dîroka xwe de berê xwestiye bi zorê ew kesên ku ne di gel wan in ji nav bibe wextê mêze kiriye ku neşê ji nav bibe hingê çawa kiriye bi polîtîkeka din berê xwe daye ew kê xwestiye çareser bike. Yanî axaftina Serok Barzanî wextê ku lê derê mirov berê xwe daye bi Kurdî bi cilûbergê Kurdî ku derket herçend kêm be jî alaya Kurdî mirov berçavê mirov diketin ev cî pêşkeftinê û kêfxweşî ye. Lê digel wî jî elbet kesên din li dij hene ku dixwazin bi awayekî din ku wek Erdogan dixwaze lêstikekî bike li dijî gelê Kurdên Bakur û Başûr û wan bera hev de mesela Rojava ye mesela petrolê ye van tişta hemî bûne ciyê min nîqaş û tiştê wa. Lê min axaftin godarî kir axaftin bi min ew bû yanî tiştên bi Kurdî bûn û erênî bû yanî min ew kir yanî lê elbet hindek kêmasî wî dîtina min hebû yanî mesela em bêjin behsa aştiyê dikirin aştî di destê dewleta Tirk da ye di layanên aştiyê hene wextê ku bixwazin ew bin bi min eger în dîrek bana jî bi awayek sergirtî bajî ew kes behsa serokê PKK Abdullah Öcalan ya jî PKK bikirana ku bi min wê piçekî baştir ba wê dilê wan jî xweştir ba hinek kes wiha dikin ku wek AKP Serok Barzanî ve hewandiya wêrê ku wê li dijî PKK û dijî Kurda Kurdê Rojava kin lê ez ne divê baweriyê de me çimkî berjewendiyê miletekî ji partiya û rêxistina kêmtir e yanî. Yani gelek kesên ku vê meselê dişopînin dibêjin yekem carek ku Erdogan jî navê Kurdistanê weku Kurdistan nav dike bi boçûna te di rojên pêşme de yan jî di dema pêşme de wê pêvajoya aştî di navbêra Kurdan û dewleta Türk ve guhertin tê de çê bibin yanî lezgîntir bibe yana. Ez bawer dikim ji bo ew tiştekî û dîrokî bû ku cara yekem e Erdogan serok wezîrê Tirkiye peyva Kurdistanê û wek serokê herêmê bi nav dike ew dike herçend dengûbas hatin kirin ku TRT şeşê ev peyva Erdogan sansûr kiriye lê dîsa jî pêşkeftinekî heye yanî mirov nikare vê dema nûjen da mirov tişta sansûr bike eger wî ew kir êdin bi qana bi dihan kanalê din hene vê rastiyê tê dixin berçava yanî ev ya jî tiştekî dîrokiya cara yekem ku peyva Kurdistanê wek ew ê hate bikaranî yanî. Di navmaliya Kurdî de jî tu dibêjî wê veserdan alîkariyê bike ku Kurd zêdetir nêzîkî hev dibin hemahengiyê yan wê bervacî wê be. Bi xwedê min berê xwe dat hindek tişta yanî hindek em bêjin layengerên PKK û derdorê wî ew ê ku piçekî tûjin ew in bê dilê wan bû lê hinekî din mesela axaftina berêz Osman Baydemîr ku min guhdarî kir duhî televizyona îmecê da min hevpeyvîna wî ew kir rastî hêviyekî gelek mezin da min ku bi awayekî dîplomasî ew gelekî hêvî ji min re derketin hêviyê ku di ewa
اردوغان و سرک بارزانی دا درکتن پشتیوی او هیوی جمرا پرتر و گشتر بونی که آسوی کی آینده کی به آسول پیشا گله کردش بو مثلا آشتی یعنی جان اوا بو ما شرفك مزنه تاریخ کردستانیه وکی سروک کردستانه سروک وزیر ترکیه رسمی دعوت سروک کردستانه کردیه بو پایتخت کردستان دیاربکره اوا بو مکردا روپلک زیرینیه و که مسعود به خیر و خواهشاتیه سروک ما به خیر و خواهشاتیه تبیجی پشتی وی سردان چی گوهرتن چی بودن؟ zaten guartın çe bun yani vakti ki Serok Veziri Türkiye bahsa Kürdistan'ı bike kelime Kürdistan'ı bikarbine edi gellik tişt kavimine o keke heja kekşvan perverji ve ki ser daveti kek Mesud hatiye Kürdistan'a hatiye Diyarbakır'a ne daveti Türkiye veya Xud Serok Veziri Türkiye yani bu me zor kıymete kek Mesud o Serok Kürdistan'ı ki vere Diyarbakır'a o şivancı davet bike o şivancı pişti 37-38 sala vere velatê xwe yani eva rûpelin zêrînîne de Pirtûkê tarîxê Kurdistanê de. Hevkariya hêzên siyasî yên Kurd û Kurdistanê li Swêdê grûpek hêzên siyasî ne ji her çar aliyên Kurdistanê û Kak Azadî yek ji endamên Komîteya Hevkariya Hêzên Siyasî ye. Kak Azad hevkariya hêzên siyasî yên Kurd û Kurdistanê li Swêdê çawa serdana Serok Barzanî şopandin? Bi rastî serdana Serokê Herêma Kurdistanê Kak Mesûd Barzanî cihê pasînkiriniye û pir gaveke baş e bo xurtkirina têkeliyên navbera Kurd û Türk û welat gelên din li Hundirê Kurdistanê de û Kurdistana Başûr xesm û ya Bakur. Başê yanî çi warî de ev serdan dîrokî ye? Ev serdan dîrokiye ber ku îro prosesa aştiyê heye li Kurdistana Bakur neqeba navbera Kurda û hikûmeta Tirkî ew proses gerek bi awakî aştî serkeve û serdana Kak Mesûd gaveke ji bo vê piştgirtiyê ji bo berdewamkirina vê prosesê bi awakî aştî bê çareserkirin. Başa ev serdan çi xwazî dikare têkevê xizmeta nêzikbûna dengê Kurdan nêzikbûna hev hemahengî di navbera Kurdan xwe bixwe. Erê pir mumkin e û hinek rêxistin rexne kiribin jî lê rexne jî gelek cara fêdakê dide prosesa ku Kurdistana Bakur îro tê meşandin. Wek Komîta Hevkarî ku endamê wê ji her çar perçên Kurdistanê nayê bîra mirokê ji roja di Hundirê Komîta Hevkarî de ji bo çareserkirina problema Kurdî jî yan jî ji bo nîzîkbûna nerînê me ji bo mafê Kurd û Kurda ti carî em neketine rewşeka xerab. Her têm piştgirtiya hevdû dikin, nerînê hevdû dinerin, kêmasî hebin, em wan kêmasiya rast dikin. Hêvîdariya min jî ew e ku di roja îro de ku hemirê xistinên Kurd û Kurdistanî ji her çar perçên Kurdistanê nêzîkî hev bibin, nerînê wan eger cude bin jî ew nerînên ku nêzîkî hev bin bi hev re ji bo çareserkirina problema Kurdî. Tu bixwe ji Rojavayê Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê di xerabtirîn demê xwe re derbas dibe. Yanî Rojavayan çawa ev serdan şopandin? Wek me got yani eger nerîn neyek bin jî lê ez hêvîdarim ku nerînê me di van bûyerên wilo pir giranbiha ku nêzîkî hev bin. Wekî de yani ez pir dixwazim hem jî bi navê Komîta Hevkarî
هم جی بنوک آزاد جگر خوین وک مالباتا جگر خوین کو شر کرد و کرد دوار راگهاندنه ده بردوام نبه ام بدنگه کی اگر نرینه مجی جوده بن ام بدنگه کی به هفره جبو مافی کرد و کردستان